Naktuk hi Sultan Ramtan chuan niro pui tak ani nge yang oman khopui Muscat chunga khovel mit a futhuap don ani engwangin ele oman chuan United States le Iran ram pani in beturte a thleng don miawalom tunma po khan hetiang hi alo thleng to a Iran ramin kumsang ni le som panga a nuclear ral thuam chungchangah inrem siam na apom tum khan oman ram hian palai na alo thok to a tuntuma po hian khatiang chia kha a thleng le don ta ani tuntuma po hian US le Iran ram te chuan indor na mu mal tak nei ma salovin on lambik nei lo ram niangai oman rama imbiak anrela American palai te hi President Donald Trump amirin Middle East palai atana arwat Steve Witkoff chuan akai hruai anga Iran lam ero an foreign ministerin a ho ve thungang he in biang na hian khovel asoi nging na sa hle turanga yani kum tam tak chung kha chu Iran ramin nuclear ral thuam anei hi khovelin arem tingai to lo thin kha ani a teran chuan a nuclear program kalpui chu mason na lam kai hnoi thil ni in asoi thina achol san du lova US le athurwal pui ram te ero chuan an ringklat lo thung Iran chuan nuclear bomb siam anei to hle nianga in Donald Trump khan a sarkar masak tum khan kumsang ni le som pariat khan Iran ne na anin rem siam na masa kha alawin hnu do sandai to ani kha khatia ain hnu do ta ka khan Trump chuan Iran chu nasazetin a rek zui ngala drone manga Iran sipai general pakhat thana thupek po ati chuak nge nge ani kha Iran point a uranium hlit fim chu ral thuama siam mai thei tur khopin zazela pathum point paruk atangin zazela somruk zeta ati sang ve ngal zat bok ani kha chu dan tharbera chuan Iran chuan nuclear bomb nei turin tharuk lo liam amamo to lo nia riat ani Donald Trump alo sarkar le ta ka chuan inrem siam na dang nei pui adu thar le ta a chu chuan oman rama in biak na hi a hring chuak don ta ani heti la hian an kong zo dun tur hi atir phata tang khan anok ngal hle a Trump chuan he anin dor na hi tlang shek rok turin adu a Iran ero chuan zaiza taka in biak an du tlat thung an ngai dan in mulo lutuk hian tuntuma anin betur hi inrin nam ton lo na nen bul atan tir don ni na lang Trump chuan vau khan na chini atuk ngal panga ama sajok chu nuclear ral thuam siam aban san turani tile apani na chu thanhi chunga inrem siam na nei nge nge turani ti hi chuti ani lo chuan Iran chuan aso khok atuar ngei turani ang Trump hian adin na ati chiang hle a he in biang na hi atol vai chuan nuclear ral thuam siam phalsak ani don lo wangin Iran chu din mun la om taka ading nge don ani ti po asoi chiang hle Iran ero he mi chungchanga hian adoi o hle a Teran official te chuan United States ne na indor tur hian anin hong hle ti soin an thu a in mu zan lo po a in siam rem thei tur ni omin anin tar langa heti lai hian Traman thlanhi chau abituk sak ero chu pom thei lo hulhuala an ngai thung hetiang te noi hi ani wang emoni Teran chuan in rem siam na ai ma in biak na mahruaya chantir tumin ma an la a sipai le ral thuam manga in beina pumpel ram an tumani Iran sarkar chuan an ram hrek na te hli vek baka sipai le ral thuam manga in vaule in beina thleng lo se ti in phut anei ve thunga sarkar ho tulian te in dor na tur hi zaiza biau angin langma se atak taka chuan an tual thu a chetak zet loi siani United States chuan rang taka Iran be theina tura abukhwarna Diego Garcia sipai le ral thuam a che khol na sa hle a B2 bomar meu po a chhop run to nge nge heng bomar te hi Iran throp helpol te beinan tun hnai mai po khan an lo mang to ani America sipai te chuan Yemen rama in khwar Houthis helho an be chun zom zela asangoi zon pui Israel ram la in chatlak nang lovin Hamas le Hezbollah a bei ol lova heng helho awang hian Iran chuan atuang ati cha hle thin kha ani a
tuna ero atam zawk hi chut chaw an ni ta ni Iran sipai te poin beina an pumpel bik haulo sipai general poimo tak tha sak an ni photo baka nikum kum top ruai khan Israel indo thlona ten an nuai sep bokani kha heti la hian Iran ram sumpai din mun chu rei tak chung shek na hnuaya abok wak trok trok ani berto a ral thuam manga sipai te be fo na le shek na te awangin Iran hi tuna hian adoi o hle ani ti lo rual ani lo Iran president chuan an ramin indo na hi azona azon lo thu asoya in rem lo na te chu in biak na manga chin fel zel an tum zawk ni in atar lang rem na le muan na kan du a kan ram him na tur po kan du in biak na manga chin fel du mi kan ni a ma se za om na le ma ni in rin tong na nen ani thungang in do cha ka zong ruai kan ni lawa be kan ni ero chuan kan lung du le kan scientist te siam chu mangin ading chang zawk le chak zawk kan ni nge yang ti hi kan thla chiang ani ati athu soi hian in biak na manga chin fel an du ani ti tilang chiang hle ma se a lo cham vai chuan beile tura in peisa up an ni thu ati chiang hle kan ti thei bok ome Israel chuan he mi chungchang hi ngun takin a thli thlaya Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iranin nuclear bit thlia chin apel chu rin sen pela chen na ani ti a soi chiang hle to a Libya ral thuam siam ti top sak angkha thlopin Iran ram nuclear siam na te po American sipai te kai hruai na hnuaya ti tom min mia adu ani chutiang chau chu pom thei ani ti in wal aw le langsar takin alo soi to a indor na akal tuan lo chuan sipai chakna man mai lo chu mabak danga om lo ati United States chu Israel ne na tang kop ni in an langa Iran po Russia le China ram te chuan an thlop ti hriat takin teran beina chu mitnau te in khoisak luka an ngai tur thu an lo chak chuak ve ve to boka heng ram pani te hian in biang na manga chinfel an du thu soin sipai le ral thuam chakna man chu arab ram le a che vel te tan a thalo zo an ti chutiang te nuai chu ania wangin naktu khian engchi ange mo bei sei tur ni ta ang le a thabera po in biak leilok na le malam pan zel dan tur soi ho na lek fang ani arin oma a cheber don ve thungero chuan in ngir ho na le in do na hial a chuak thei in rin ton na ala om hlei thei si lawa be se aya torot po thleng pal thei rengani